sia tu tu kan anjang labo. Ika pun akan laksong kapir dengan mihi nanti kai ko jakai dengan bilong dan si jahin lagi tempi tu nurul palain kapana kasoro jakan nurul palain takabang nakan cembada kan dijakan CYO ni amin meeting takab tamzong aslo scholarship perdengin tukum itu kemis angam mihi scholarship perdengin diakan dikian akan mihi tukum ni mis akan ngapiak mizong sinase tu runner up third, second, first runner up ang ngapiak mizong ka amin meeting scholarship tangka atam PS silo zong akan anja of textbook pakate jok na abong kon ha ding mikha CYO ni kan dumi si akan tukum tu trophies tilawin tangka tu scholarship money tu ka kampiak na hasi kum thang ni le kum thei nga Miss CYO is on naka second runner up ang ngapiak mi tu Miss CYO is on naka